Ni mwezi ambao ni mwezi mpya na tuna mafunzo mapya mwezi huu. Ni ukwezi gushasha kandi dufise n'inyigisho sha kuri uyu munsi. Mafundisho ya leo au mwezi huu ni mwezi gani? Inyigisho y'uyu munsi canke ukwezi k'uyu munsi ni ukwezi ukuhe? Ni mwezi wa kuvunja gufuli zinazofunga vyetu, watu wetu na sisi pia. Kumena magufuri yugaye ivyacu, abacu natwe ubwacu. Unajua kuna watu wamefungwa. Urazi ko hariho abantu benshi bugawe. Kuna vitu vyetu vimefungwa. Hari ibintu vyacu vyugawe. Kuna watu wetu wamefungwa. Hariho abantu bacu bugawe. Na wamefungwa na gufuli. Kandi bugawe na magufuli. Na hizo gufuli zimeletwa na shetani. Kandi hizo gufuli zazanywe na Satani. Na wametumia watu. Kandi bakoresheje abantu. Maisha yako yamefungwa. Ubuzima bwawe burugaye. Kazi yako imefungwa. Akazi kawe karugaye. Biashara yako imefungwa. Urudandaza rwawe rurugaye. Ndoa yako imefungwa. Urugo rwawe rurugawe. Lakini leo tutafungua kwa jina la Yesu. Turugurira mu izina rya Yesu. Leo tutafungua kwa jina la Yesu. Turugurira mu izina rya Yesu. Na wala hatutangoja kufungua na ufunguo. Kandi turindira kugura n'urufunguruzo. Tutavunja. Turabomora. Haleluya. Amen. Bwana Yesu akasema hivi. Yesu aravuga katika Luka 4:18. Muri Luka 4:18. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa. Haleluya. Watusome kwa Kirundi. Dusome ngo mpwemu uhoraho ari kuri jewe, nico cyatumye andobanuza amavuta kugira ngo mbwira boro ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora abanywagutse imitima. Amen. Amena. Amen. Amena. Amen. Bwana Yesu ametumwa kwa jambo fulani. Imana yarungitswe kubera igikorwa kana. Na ametumwa kwa jambo ambalo ni maalum, special, ambalo si la kawaida. Yarungitswe kubw'igikorwa gihambaye kiri special. Kuwahubiria injili masikini. Kubwira ubutumwa aboro. Ina maana kwamba masikini alikuwa haruhusi kusikiliza injili. Nukuvuga ngo aboro ntibari bemerewe kumviriza ubutumwa bwiza. Walikuwa haruhusi kusikia injili. Ntibari bemerewe kumviriza ubutumwa bwiza. Walikuwa haruhusi kuhubiriwa. Ntibari bemerewe kubwirwa ubutumwa. Lakini sasa hivi ariko uyu munsi wameruhusiwa kusikia injili, kumviriza ubutumwa pia na kuhubiriwa, no kubwirwa ubutumwa, na kufungua waliofungwa, kubohoza abari baraboho. Bwana Yesu asifiwe. Imana ishimwe. Watu wengi tunatembea nao lakini wamefungwa. Abantu benshi turagendana ariko baraboshwe. Watu wengi wanaongea lakini wamefungwa. Abantu benshi baravuga ariko baraboshwe. Utashangaa mtu uratangazwa n'umuntu amesoma miaka nenda miaka rudi, yize imyaka myinshi cyane, lakini wakati anamaliza shule ariko ahejeje ishure kupata kazi imeshindikana, kazi vyaranse, amefungwa mahali. yaraboshwe. Utamwona binti mrembo, uzobona umukobwa mwiza, tena ameokoka, kandi akijijwe, tena mtulivu, kandi atekereje, tena naomba vizuri, kandi asenga neza, tena amevaa nguo nzuri, kandi yambara neza, nguo kama za walokole, impuzu nk'iz'abakristo. Lakini wakati wa kuchumbiwa, ariko hagezeho uko aronka umuresha, anachumbiwa binti mwingine mapepe, hareshwa wa wundi umwe wo mwibarabara, yule simba rubebe, umwe w'isimba rubebe, yule mapepe ndio anaolewa, wa wundi w'isimba rubebe ni warongogwa. Lakini yule mpole, ariko wa wundi atekereje, haolewi. ntarongogwa. Kwa nini? Kubera iki? Amefungwa mahali. Yarugariwe ahantu. Unafanya biashara, urakora urudandazwa, biashara yako vizuri, urudandazwa rwawe urukora neza, hauibi mtu, ni wibe umuntu, haujabadilisha mzane, nurahindura umunzane ngo wibe, vitu vyako viko vizuri, ibintu vyawe bimeze neza, lakini wanapokuja kununua, ariko baje kugura, ananunuliwa mwingine, hagurirwa uwundi, lakini wewe haununuliwi. ariko wewe ntugurirwa. Biashara yako vizuri sana, ibidandazwa vyawe bimeze neza cyane, vizuri sana, byiza cyane, vya kupendeza, bisa neza, vya bei nzuri, bifise bei nziza, hata vijaoza, kandi ntibirabora, lakini mwingine ambaye ana biashara vibaya, ariko uwundi afise urudandazwa rubi, ndio anauza. niwe agurisha. Umefungwa mahali, warugaraniwe ahantu.
Wewe mama mpole, wewe mama utekereje, mume wako mpole, umugabo wawe atekereje, mumeoana mmependana, mwatwaranye mukundana, na ninyi wote mlikuwa mnaokoka labda, kandi mwese mwari mukijijwe mashika, hata mlikuwa mjaokoka lakini tabia zenu zilikuwa nzuri, cyangwa nubwo mwari mutari bwakizwa ariko mwari mufise ingeso nziza, lakini ndani ya nyumba sasa, ariko uyu munsi mu nzu yanyu ni ile tu hatuwezi semea juu, ni kwa kundi tudashobora kuvugira hejuru. Mnapokwenda kanisani mnaenda toto mbili, mugenda muri babiri kwa raha zenu, watu wanafikiria ni vizuri, abantu bakibaza yuko lakini ndani ya nyumba ariko hariya mu nzu kuna tatizo, hari ibibazo, kuna mahali kumefungwa. hari ahantu hafunze. Leo tutafungua uyu kwa jina la munsi Yesu. turuguruza mu izina rya Yesu. Kuna siku tutajifunza kwa nini watu wanafungwa. Hariho umunsi tuzokwiga kubereka abantu bafungwa. Kwa nini watu wanafungwa? Kubereka abantu bugazwa. Kwa nini? Kuberiki. Hiyo tutajifunza siku moja kwa upana. Ico umunsi umwe tuzocigisha ku twisanzuye, lakini leo nitapitia kidogo tu, ariko uyu munsi tukivuga ko gato cyane, nitapitia tu kidogo, tukavuga ko gato cyane. Lakini neno la Mungu katika Yakobo linatuambia, ariko jambo ry'Imana muri Yakobo linatubwira, pingeni shetani naye atawakimbia. Gwanya satani na wazoduhunga. Haleluya. Amen. Tusome Yakobo 4:7. Tusome Yakobo 4 ku murongo w'indwi. Basi mtini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Nuko mugamburukira Imana, ariko mugwanye wa mugwanizi na wazobahunga. Amen. Amena. Neno la Mungu linatuambia mpingeni shetani. Jambo ry'Imana riratubwira ngo mugwanye wa mugwanizi. Wakati unapojua kwamba umefungwa, uzi yuko wugawe, kitu kinachobaki ni kupambana naye. Ikintu gisigaye ni kugwana nacho. Hakuna mtu aliyewahi funguliwa kwa upole. Nta muntu numwe yigeze yugururirwa atekereje. Mwizi akija kupambana na wewe, umusuma aje kugwana nawe, huwezi mwambia nifunge alafu baadaye utakapokwenda nitajifungua. Nushobora kumubwira ngo he nufunge ngo hama niyo wagenda ndifungura. Hapana. Inabidi upambane. Utegeza kugwana. Inabidi upambane. Utegeza kugwana mpaka ufunguliwe. Kugeza naho ufungurwa. Huyu satani ni mtu mbaya sana. Umuntu mubi cyane. Ndio anasababisha hivyo vifungo vyote. Ni watuma abantu bafungwa. Watu wamefungwa kwa aina tofauti. Abantu barugawe mu buryo butandukanye. Sikutaka kutaja aina tofauti za vifungo. Sishaka kuvuga ukuntu abantu bafungwa gutandukanye. Hata shuleni watoto wanafungwa shuleni. Na kushure abana barugagwa. Mtoto anajifunza. Umwana ariga. Lakini kuelewa haelewi. Ariko uyu munsi nta kimwe atahura. Kila kitu nakuja kuta kuna mahali kumefungwa. Ikintu cyose usanga hari ahantu cyugaraniwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Unatamani kujenga nyumba yako. Urashaka kubaka inzu yawe. Lakini unaweka mwaka kesho. Ariko gumushiraho ku mwaka uza. Mwaka kesho ikifika, ku mwaka uzushitse, unaongeza mwaka kesho tena. Uchaongeza undi mwaka. Mwaka kesho tena ikifika, undi mwaka ushitse, unaongeza mwaka kesho tena. Uongeza undi mwaka. Umefungwa mahali. Warugarani wa. Huyo shetani usipompinga, utamugwanije, hata kuachilia. Azokureka. Shetani hana upole. Satani ni yoroshe. Shetani hana undugu. Satani nta bucuti afise. Shetani hana urafiki. Satani nta bugenzi afise. Oya. Hapana. Oya. Anakuharibia tu. Arakononera gusa. Anakuharibia tu. Arakononera gusa. Na mwisho wa siku, kandi mpera n'imperuka, anataka ufe. Ashaka kufa. Uende motoni. Ugende mu muriro. Umeteseka duniani. Wararushe mwisi. Na baadaye uende motoni. Kandi ugende no mu muriro. Lakini leo nitakufungua. Ariko uyu munsi ndakuguruza. Hapa duniani uishi na raha. Mwisi ubeho mu mahoro. Na kwa mwisho uende mbinguni. Na kumbera Yesu gende mw'ijuru. Bwana Yesu akubariki. Amen. Acha tusome neno hili andikwa katika Mathayo 21. Reka dusome muri Mathayo 21. 1 mpaka 2. Rimwe gushika kuri 2. Hata walipokaribia Jerusalem na kufika Betfage katika mlima wa Mizeituni, ndipo Yesu alipotuma wanafunzi wawili akawaambia, enendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mara mtaona punda amefungwa na mwanapunda pamoja naye, wafungueni mniletee. Bwana Yesu apewe sifa. Turasoma mu Kirundi. Bageze hafi ya Yerusalemu bashikira i Betifage ku musozi wa Elayono. Yesu atuma abigishwa babiri arababarira ati, nimugende muri iriya mihana iri imbere yanyu, muca mubona indogoba iziritseho n'inyana yayo, muziziture muzinzanire. Amen. Haleluya. Huyu punda
iyi ndogoba alikuwa ni punda, alikuwa na hatima ya kwamba atatembelewa eko na Yesu. yari indogoba izi yuko izogenderwako na Yesu. Yesu hakutembelea punda wote. Yesu ntiyagendeye ku ndogoba zose. Hapana. Kuna punda ambayo alisema, hariho indogoba yavuze, akasema, akatuma wanafunzi wawili, arungika abigishwa babiri, enendeni mahali, atigenda hano katika kijiji ambacho kinatukabili, kururiya musozi uri imbere yanyu, mtaona punda amefungwa, murabona indogoba iziritse, alafu mfungue, hanyuma muyiziture, niletee, muyizanire, na wakiwauliza kandi bababajije, muambieni mubabwire, mwalimu anataka, umwigisha anataka ipunda, arashaka iyi ndogoba. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Yule punda iyo ndogoba alikuwa tofauti na punda zingine, yari itandukanye n'izindi ndogoba. ni punda ambaye ni ndogoba alikuwa na hatima nzuri, yari avenir, ifite intego nziza, alikuwa na avenir nzuri, yari afite kazoza keza, na ile avenir ya punda kandi iyo kazoza y'iyo ndogoba ndio ilisababisha niyo yatumye wanaifunga. bayizirika. Walijua kwamba bari bazi ko mbele ya wakati, wakajua imbere y'igihe baramenya kwamba huyu punda yuko iyo ndogoba atapandiwa na Yesu, azogirwa ko na Yesu. Sasa kwa hiyo kugeza uwo munsi, kwa hiyo hebu tumfunge. reka rero tuyizirike. Watu walishasoma hatima yako, abantu baramaze kumenya kazoza kawe, wanajua labda utakuwa waziri, baramaze kumenya uzotegerezwa kuba ministre, wanajua kwamba mtoto wako atakuwa mbunge, barazi yuko azoba umudepite. Sasa lazima wafunge mbele ya wakati, bategerezwa kugara imbere y'igihe. ndio maana vitu vyako vimefungwa. Nico gituma ibintu vyawe vyugawe. Kufungwa kwako, kugagwa kwawe, au kufungwa kwa vitu vyako, cyangwa kugagwa kw'ibintu vyawe, si mambo ingine. Hapana, ibindi bintu oya, ni kwamba wameona hatima yako, ni kubera ko babonye kazoza kawe, wameona kesho yako, babonye jo hawe. Sasa wanasema acha wafunge. bacavuga ati reka tuzirike. Huyu punda iyi ndogoba alikuwa hapo, yari ngaho, walijua kwamba huyu punda atatembelewa eko na Yesu, bari bazi ko iyo ndogoba izogenderwa ko na Yesu Yesu. atampandia. Yesu ni wazoyurira. Imagine ibaze wewe hujajua litakalotokea, wewe ntuzi ikintu na kimwe kizoba, lakini wachawi ariko wamekusoma. abarozi baza baramaze. Sasa wapiga lamuri hao wachawi rero abo barozi wanajua mambo yetu mbele ya wakati. barazi ibintu vyacu imbere Ni y'igihe. wewe tu hujui mambo yako, ni wewe nyene utazi ibivyawe, ni wewe tu hujui hatima yako, ni wewe utazi kazoza ni wewe kawe, tu hujui Mungu amekupangia ni nini. wewe utazi ivyo Imana yakutega Lakini wale wachawi ariko abo barozi wanajifunza kuhusu wewe, bariga kuri wewe, na wanajifunza kuhusu watoto wako, bariga biciye ku bana bawe. na ndio maana nico gituma unakuja kuta mambo ingine nafungwa, uza gusanga ibindi bintu vyarugawe, labda biashara nafungwa, ugasanga urudandazo rwarugawe, sababu wanajua ile biashara ndio itakutia mbele. nimba bazi yuko urwo rudandazo ariko ruzogushikana imbere. Mtoto anagonjwa sana, umwana akagwara cyane, sababu wanajua yule mtoto atakuwa waziri, kubera ko bazi ministry. yuko uwo mwana azoba ministre, Wanajua kwamba huyu mtoto atakuwa mtu mkubwa, kubera bazi yuko uwo mwana azoba umuntu akomeye. sasa ndio maana wanapigana. nico gituma bagwana. Hii punda iyo ndogoba ilikuwa ndio lazima ipandiwe na Yesu. yari yategekanijwe kugira ngo igenderwe ko na Yesu. Hii punda hawakuiachilia. iyo ndogoba ntibayirekuye. Kawaida wangeiachilia, mu bisanzwe bari kuyirekura, ingepita hapo karibu na Yesu, yari kugendagenda igaca impande ya alafu Yesu, ndio Yesu aione, Yesu akayibona apandie. akayurira. Lakini ariko walifunga, barayiboshe, sababu walijua kwamba kubera ko bari bazi itapandiwa na mfalme wa falme. izogenderwako n'umwami w'abami. Hii punda, iyo ndogoba hakuna punda nyingine nta yindi ndogoba yindi tuliwahi sikia twumvise ambayo imetandikiwa vitenge. tumaze kumva yigeze gusasigwa ibitenge. Punda alipita, iyo ndogoba yararenganye, halafu vitenge vikatandikwa, ibitenge birasaswa, kila aina ya vitenge ubwoko bwose bw'ibitenge zimetandikwa. byarashashwe. Punda akapita kwa raha, indogoba irarengana, akapita kwa raha zake. inezerewe. Sababu gani? itambuka neza Sababu amefunguliwa. kubera ko yari yuguruwe. Acha na wewe leo ufunguliwe, wugururirwe, na utembelee vitenge, ugendera ku na bitenge, utembelee vitenge, ugendera ku na bitenge, wewe Yesu akupanie, Yesu akugendera ko, upokee Yesu kabisa. Yesu nawe akugendera. Haleluya. Walijua kwamba yule punda si punda wa bari bazi kawaida. ko iyo ndogoba atari indogoba isanzwe.
Kuna wakomedia walisema kati punda, hari abakomedie bavuze ngo ati wakati Yesu alitoka kwa punda, ati igihe Yesu yava ku ndogoba, punda alirudia tena mahali pale, indogoba ngo yacisubira hahandi, akafikiria watamtandikia tena vitenge, ngo icayibaza yuko bahava bayisasira kandi akashangaa wakamwekea tena vitenge, ikiratangara ibonye batayisasiye kandi sababu vile vitenge walikuwa viweka sababu ya Yesu, kubera ko bijya bitenge bari babishizeho kubwa Yesu. Haleluya, amen, haleluya, amen. Leo tutakufungua kwa jina la Yesu. Uyu munsi turakugura mu izina rya Yesu. Yesu anataka kupandie, Yesu ashaka kukugendera, Yesu anakutaka, Yesu aragushaka. Yesu alituma wanafunzi wawili, Yesu yarungitaba abigishwa babiri, na sisi anatutuma kwako natwe araturungitse ili wawe tukufungue, kugira ngo tukugurure, sababu ana lazima na wewe, kubera ko afise intego nawe, anakuhitaji Bwana, anataka kutendee, anataka kupitisha juu ya vitenge, ashaka kukugendeza hejuru y'ibitenge, anataka kuheshimisha, ashaka kukugira umuntu ahambaye. Yule punda alikuwa alifungwa, iyo ndogoba yari ifunzwe, hakuna mtu aliwahi kuiheshimu, nta muntu n'umwe yari bwayubaha, lakini Yesu alipopandia punda, ariko Yesu ayuriye, watu wote walimheshimu, abantu bose baca bayubaha. Bwana Yesu anataka kukutembelea, Yesu ashaka kugendera, anataka kuheshimisha, ashaka kukubahisha, mtaani wote wajue, abantu bose mwizina na majirani wajue, abagenzi babimenye, na kanisani wajue, na shengero babimenye, na sokoni wajue, na soko babimenye, na kazini wajue, na ndani ya familia wajue, kwamba leo Yesu iko pamoja na wewe. Yesu ari kumwe nawe. Kesho muda kama na huu, ejo nk'aya mambo, wiki kesho muda kama na huu, indwiza nk'aya mambo, mwezi kesho muda kama na huu, ukwezi kuza nk'aya mambo, mwaka kesho muda kama na huu, na wewe utaheshimika, nawe uzokubahishwa, na wewe watu watasimama, nawe abantu bazohaguruka, watapepea vitambaa, bazopepera ibitambara, sababu Bwana ameamua, kubera ko Imana izobayo, amesema mfungueni, 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 na leo utafunguliwa. uyu munsi urabahoka, Shetani atake, satani akunde asitake, nakunde, leo utafunguliwa. uyu munsi urugururirwa, Biashara yako itarudi kupanda urudandazo tena, rwawe rurasubira kuduga, shamba kandi yako itaota tena. umurima wawe uramera kandi. Haleluya, amen. nyumba yako wewe mume na mke, inzu yawe wewe umugabo mambo n'umugabo, yatarudi tena kuwa ibintu mazuri. birasubira kuba byiza. Kuna watu wanafaa mwaka mzima, mwaka ni mrefu, Hari mwezi mzima abantu bashobora kumara ukwezi kose hakuli nyama, utakula nyama atarya inyama, tena, urarya inyama kandi utakula kuku tena, urarya inkoko kandi utavaa nguo mpya tena, urambara impuzu shasha kandi utabadilishwa nyakati na wewe, urahindurwa ibihe nawe, na wewe Bwana amekutaja. nawe uyu munsi Yesu yakuvuze. Unajua punda walikuwa wengi, urazi yuko indogoba zari nyinshi, lakini Bwana Yesu akasema nendeni kwa fulani, ariko Imana iravuga ngo genda kwana, kuna punda pale, hariho indogoba, na wewe umetajwa. nawe uyu munsi Imana yakuvuze. Unaitwa nani? witwa nde? Umetajwa jina. uravuze izina. Leo ni siku yangu, uyu sema munsi jina ni lako. umunsi wawe, vuga izina ryawe. Leo ni siku ya uyu Jack, munsi ni izina rya leo ni Agostine. siku ya Jack, uyu munsi ni izina rya Leo ni umunsi siku wa ya- Agostine. uyu munsi ni umunsi leo wa ni siku ya, uyu munsi ni umunsi leo ni wa siku ya, uyu munsi ni Bwana umunsi Yesu wa anasema ufunguliwe. Imana iravuga ngo ugururirwa. Haleluya, amen, haleluya. amen. Acha nikwambie, reka ndakubwira, usione tumependeza namna hii, nubona yuko dusa neza, kila nk'uko. mtu ana tatizo lake, umuntu wese afite ibibazo tena vyiwe la kujifanana, kandi ritandukanye tena kuna mahali n'igihugu, limefungwa, kandi hari ahantu ryugariwe, kuna baki kitu ndogo tu ifunguliwe, habuze akantu gatoya gusa na kugira ngo ikifunguliwa, ryugururwe. kandi ryuguriwe maisha yote, ubuzima bwose, maisha yote, ubuzima bwose, maisha yote. ubuzima bwose. labda baraka yako iko kwa macho, urashobora kuba imigisha yawe kuba iri ku maso, labda baraka yako iko kwa mikono, imigisha yawe irashobora kuba iri ku maso, labda baraka yako iko kwa miguu, imigisha yawe irashobora kuba iri ku maguru, labda baraka yako iko mahali ambao utakutana na mtu fulani. imigisha yawe irashobora kuba iri ahantu ushobora guhura n'umuntu. Shetani amefunga miguu, satani yarugaye amaguru, amefunga labda mikono, satani arashobora kuba yarugaye amaboko, labda amefunga macho yako, arashobora kuba yarugaye ili amaso sikutane na baraka yako, kugira ngo ntuhure n'umugisha wawe, isikutishe, nibigutera ubwoba, isikutishe. nibigutera ubwoba. Leo nitakufungua, uyu munsi urugurura, leo nitakufungua. uyu munsi ndakugurura. Haleluya, amen. nitakufungua kwa jina la Yesu. kubohoza mu izina rya Yesu. Tangu leo utafunguliwa kwa jina la Yesu. Urabohoka mu izina
Kilichofunga mdomo wako kitafungwa icyugaye umunwa wawe kiruguruka kwa jina la Yesu. izina rya Yesu. Kilichofunga mikono yako icyugaye kitafungwa amaboko yawe kiruguruka kwa jina la Yesu. izina rya Yesu. Kilichofunga miguu yako kitafungwa icyugaye amaguru yawe kirabohoka kwa jina la Yesu. izina rya Yesu. Shetani hakupendi. Satani nagukunda. Shetani hapendi watu wako. Satani nakunda abantu bawe. Shetani hapendi vitu vyako. Satani nakunda ibintu Ndio byawe. maana ameharibu. Nicyo gituma yavyona. Ndio maana amevunja vunja. Nicyo gituma yavyona. Ndio maana amekufungia mahali. Nicyo gituma yakugaraniye. Ndio maana amevifungia mahali. Nicyo gituma yavyugaraniye. Ndio maana amewafungia mahali. Nicyo gituma yabugaraniye ahantu. Acha nikwambie. Reka nakubwire. Leo acha nikuombee Uyu wewe. munsi reka nagusengere wewe. Nikufungulishe. Nakuguruze wewe. Jumapili ijayo Kuwa Mungu za. tutafungulisha watu wetu. Tuzobohoza abantu bacu. Kila mtu alete mtu. Umuntu wese azana umuntu. Mtu ambaye ana wake wa nyumbani. Umuntu afise umuntu wiwe mu au akifamilia canke wo mu muryango au jirani canke umubanyi. Tumwombee. Tumusengere. Afunguliwe. Yugururirwe. Sababu shetani amefunga watu wengi. Kubera ko Satani yabosha abantu benshi. Pingani shetani. Mugwanye Satani. Naye atawakimbia. Azobahunga. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Unajua kuna wakati mtu anaingia katika matatizo mpaka hasikii tena kama chumvi iko tamu. Urazi ko hari igihe umuntu yinjira mu bibazo kugeza naho yumva yuko umunyu utaryoshe. Sukari tena haina sukari tena. Isukari kandi ntibigifise isukari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hivi utakula sukari utasikia. Ariko uyu munsi uzoga isukari wumve ko ari isukari. Mambo mengine walifunga mpaka ibindi bintu mpaka mawasiliano na watu wa kugeza naho bugara ya mawasiliano communication ya wewe na watu wa samani. Ya wewe n'abantu bawe b'igiciro. Wako wa Ulaya hakupigi tena. Umuntu wa Iburaya ntaguhamagara kandi. Ndugu yako haiko tena karibu ya wewe. Umuvukanyi wawe ntari hafi yawe kandi. Yule ambaye alikuwa anakusaidia sasa hivi amekukwepa. Wewe ndiye yahora agufasha. Mambo yamekuwa mabaya. Ibintu byarabaye nawe. Lakini sasa tunakwenda kufungua. Ariko uyu munsi turagiye kubaho. Acha nikwambie. Reka ndakubwire. Imani yako ndio itasababisha unafunguliwa. Ukwizera kwawe niko gutuma ubohorwa. Usipoamini hautafunguliwa. Ukwizera ntubohorwa. Lakini ukiamini ariko ukizera Bwana na mpango mzuri na wewe. Intego nziza kuri wewe. Mwezi huu wa kuvunja magufuli. Kukwezi nikumenya. Leo nitavunja gufuli. Uyu munsi navuna iliyokufunga wewe. Ya igufuri yakuga. Iliyofunga maisha yako. Igufuri yugaye ubuzima bwawe. Iliyofunga kazi yako. Yugaye akazi kawe. Iliyofunga afya yako. Yugaye ubuzima bwawe. Iliyofunga nyumba yako. Yugaye inzu yawe. Kila kitu najaribu hakipatikani. Ikintu cyose uragerageza ariko ntibikunda. Leo ni siku ya kufungua. Uyu munsi wa kuvunja. Na kuvunja. Magufuli yote yaliyokufunga. Magufuli yose yakugaye. Sema niko huru. Vuga ngo ndabahowe. Niko huru. 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 Ndabahowe. Leo nitakufungulisha. Uyu munsi ndakuguruza. Na utabaki ukiwa huru. Kandi uzoguma ubohowe. Na mdomo wako utakuwa huru. Ibintu byawe bizobohowe. Na macho yako yatakuwa huru. Ibintu byawe bizobohowe. Na masikio yako yatakuwa huru. Amatwi yawe azobohowe. Na mikono yako itakuwa huru. Amaboko yawe azobohowe. Mfuko wako utakuwa huru. Mfuko wawe uzobohowe. Na akaunti yako itakuwa huru. Ibintu byawe bizobohowe. Na pesa zako zitakuwa huru. Amahera yawe azobohowe. Kwa maana leo. Kubera uyu Kwa maana munsi. leo. Kubera uyu munsi. Ni siku yako ya kubohorwa. Kwa maana leo. Kwa maana leo. Bwana amesema. Imani iravuze. Fungueni. Ugurure. Bwana amesema. Bwana yavuze. Fungueni. Ugurure. Funguliwa kwa jina la Yesu. Ugururirwa mu izina rya Yesu. Funguliwa kwa jina la Yesu. Ugururirwa mu izina rya Yesu. Oka mu izina rya Yesu. Oka mu izina rya Yesu. Funguliwa kwa jina la Yesu. Oka mu izina rya Yesu. Funguliwa kwa jina la Yesu. Oka mu izina rya Yesu. Mama nikufungue. Haguruka ndakubohoza. Mama nikufungue. Haguruka ndakubohoza. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango.
ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwaye. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyiza gusa endaje nazumutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone. Wibuke kubusangiza n'abandi.